I veliki pozdrav svima ljudi došli na video kanal, danas ćemo pokazati kako da odmrstite i lijepo sklopijete slušalice i USB. Pa krenimo. Kao prvo sastavite dva kraja USB-a i opet i ovo je konačan proizvod kako treba da vam ispadne. Kasnije uzmete i stavite na primjer ovo ovako i na kraju bi trebalo izgledati ovako. Znači možete što raditi što hoće, neće da se pomeri. A sada idemo na slušalice. I za slušalice će vam trebati isto ovako, možete da koristite i gumicu. Pa da krenemo sa slušalicom. Evo tu imamo jedne klasične slušalice, pa krenemo. Za početak stavite slušalice po njezinoj dužini, zatim ih presavijete ovako i još jednu i na kraju bi trebalo da ispadne ovako. Ja baš nisam bio precizan pa nije ispao kako treba, samo kasnije stavite znači ovu foliju i to bi trebalo da izgleda ovako. Znači evo, imate slušalice koje neće da se pomjeraju. I to bi bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share to i subscribe se na kanal.